Sada u ovom našem drugom delu emisije govorimo o srpskoj umetnosti koja ponovo osvaja svet i to u srcu Kine. Na Međunarodnoj nedelji fotografije, jednoj od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Pekingu, Srbiju predstavlja naš proslavljeni fotograf i umetnik Pavel Surovi iz Kisača, direktor Kulturnog centra Kisač. On će izložiti seriju od 10 fotografija velikih formata u kojima dominiraju njegove prepoznatljive srpske ratnice, simboli snage, lepote i duhovnosti, a njegova fotografija Srpska ratnica izabrana je i za glavni poster ovogodišnje izložbe. Sa više od 100 nagrada širom sveta i velikim brojem međunarodnih izložbi, Pavel nastavlja da širi svoju umetničku misiju, da Srbiju predstavi kao zemlju talenta, lepote i snažne kulturne energije. Pavel Surovi je sa nama ovog jutra. Dobro jutro, čujemo li se? Dobro jutro svim gledalcima RTS-a. Evo na početku kako je došlo do toga da vi budete naš predstavnik na ovoj velikoj izložbi fotografije u Pekingu? Ove godine sam imao 3 samostalne izložbe u Pekingu, Tajanu i Nanjingu i to je bio veliki odaziv publike, kulturne javnosti i još jedna stvar se desila da sam dobio zlatnu medalju na takmičenju Jiu Čina i otišao sam po tu medalju i usled tih razgovora rekli su mi da pošaljem 30 mojih najboljih fotografija koje ja smatram. I ovo je za mene bilo jedno iznenađenje jer samo nedelju dana pre početka dobio sam vest da mojih 10 fotografija će biti izloženih, a 4 dana pre početka da su izabrali moju srpsku ratnicu da predstavlja na posteru koja je bila na svim, znači na otvaranju, na Milenijskom trgu, koja je ispred muzeja i kad uđete u Milenijski muzej, svaki čovjek koji uđe mora da se sudari sa velikim posterom od par metara i da vidi moju fotografiju. Za mene je velika čast. I kakav je vaš bio osjećaj kad ste ušli i vidjeli vašu fotografiju na glavnom posteru? Pa veliki osjećaj, znači to je srce puno, znači ja govorim da nema uzvišenije kako predstavljati svoju zemlju nego lepotom i kulturom. Znači i srpske ratnice i moj opus Tron su osvojile Kinu i izmarširale i trgom na Milenijskom trgu i to je to najuzvišenije, što kažem. I vaša dela zaista često povezuju tradiciju, mit, modernu umetnost. Šta je zapravo suština te vizije koju vi prenosite u svojim fotografijama? Suština je da se ja bavim skupljanjem narodnih nošnji i hteo sam da prizmu naše tradicije, kulture, mitova kroz istorijske ličnosti ispričam na jednom višem filozofskom duhovnom nivou i uvek moje fotografije kada gledate možete misliti da su neka daleka budućnost, 200 godina unapred ili da su neka prošlost i spajam upravo to staro svetlo, renesansno svetlo u svojim fotografijama i stvarno kad vidite te moje fotografije, one izgledaju kao slike iz Luvra i to je bio cilj da na ovaj način odprezentujem našu kulturnu baštinu srpsku. Znači ja sam fotografisao narodne nošnje Srba sa Kosova i Metohije, Srbije, Vojvodine, Republike Srpske, Federacije, a tu su i slovačke nošnje koje su meni drage i pošto sam ja Slovak. I koje su često inspirativne, jako zbog velikog broja boja na njima i te šarenolikog izgleda. I kako publika u Kini zapravo vidi vašu umetnost? Oni su poznati po poštovanju umetnosti i kulturi, zapravo raznovrsno, i kako je reagovala na vaše fotografije? Publika se najviše zaustavlja, moram ovako lično da kažem. I to je jedan veliki uspeh da ove fotografije koje su osvojile 100 nagrada širom sveta od Rusije, Kine, na drugim kontinentima, Indiji, Africi, u Americi, znači mogu da predstavljaju. Spajam, znači njima se sviđa ta kompozicija koja je centralna kompozicija kao Buda, njihovo spiritualno, duhovno, i onda ta šarelnikost koja je tipična za Kinu, ali najviše oni vide čak i sebe u mojim fotografijama i to je jedan veliki uspeh da jedan veliki narod pronađe delove, znači ove parte oglavlja koje imam na fotografijama, oni imaju tu pekinsku operu i to im je jako slično i pitaju odakle te oglavlja udajna, kako se prave. I najviše što cenim kod
kineske publike je da sve saslušaju, znači njih zanima svaki detalj, znači slušaju i čak sam dao sada intervju za Foto Šangaj gdje oni žele da nauče kako sam ja uspeo da spojim upravo tradiciju i da izdignem iz lokalne sredine u svetsku sredinu. Njima je to jako inspirativno i dolaze i delegacije. Evo sad smo se dogovorili da će doći delegacije još ove godine i sljedeće godine koje će doći da uče, da radim jedan workshop sa kineskim fotografima i modelima. I kada govorite evo o planovima, samo još kratko, šta posle Pekinga? Sada radim na novom projektu Etnorenesansa. Znači, etnorenesansa je spoj modernosti, počeo modernih haljina plus etnohaljina, narodnih nošnji, počeo od edvardijanskog, terezijanskog doba do sadašnjosti i na jedan novi način kombinovanjem odeće i narodne nošnje plus elemenata koje izrađujem, dobit će se jedna nova alhemija, znači jedna nova magija etnorenesansa, znači u stilu renesansnih slikara, ali sa materijalima i sadašnjice. Znači to je takva poruka novog projekta. Želimo vam puno uspeha i sreće na novom projektu, svakako ćemo govoriti o njemu. Hvala na uključenju iz Pekinga ovog jutra. Hvala vam na svemu. A mi ćemo i u nastavku govoriti o srpskoj umetnosti i čućete zašto je Srpski paviljon u Osaki dobio još jednu nagradu, ali pre toga idemo na kratke reklame.